Yang batal puasa 9. Pertama, memasukkan sesuatu dalam lubang terbuka. Lubang terbuka 5. Hidung, kunyung, babah, kelikut. Nya saya tamong batal puasa. Puih tamong. Tungku asap rukuk batal sih. Sebabkan pegah tro, pegah tamong. Tumai tamong ledong ekna baru batal. Batasan sakit. Kat tengah menyoino hana batal. Kadang jaga tengut puasa peluk. Dong kakrah ke mak. Gocok dong belik-belik ke orang. Hai hana buat bulan puasa lah. Mula muat dong orang. Nak batal dong puasa. Hana atai luar. Hana batal atai no. Angka je ada rezeki orang yang galak tak ngupil hana pun. Yang baik dalam yang batal. Atai luar. Yang kedua, lampu nyung baru batal batasan sakit. Ngi luarnya hana. Yang model nak panjang uken culuk no. Agak bekukuh nuhun. Yang batal puasa. Apa kata mau dalam? Alia lambabah baru batal tuut. Menyopak sotok hana ut hana batal. Biasa urinang cawuk ite sebut. Celek. Rudah hana batal. Celek ni. Makruh hukum. Tapi nasib pendapat ulama yang pegah batal, tapi nak pegah pendapat hana batal. Tamak hana batal sebab kuat hak rasa itu. Ala kecilek kat rudah. Pah kat rudah mubluh hikumi pelang ikap tuut. Mubluh hikumi ong tuut item no. Nak batal nengku batal. Man terkejut soi pasoi item labah. Maksud tawid kasus lain wudu cauro. Tengah tahu wudu arah jaro sunat wudu kan. Menyo rukun wudu yang wajib kena nambah kan. Rah muka, rah jaro, rah uleh, rah kaki ni tertib. Yang lain mandung sunat. Yang kejut termasuk hana sah wudu, orang hana guturi tah wajib tah sunat yang hana sah wudu. Maksud leh wudu dah tanya, tunggu kalau wudu ka. Tah wajib, mandum wajib. Nyancok tu biar colok langkulah. Berarti kalau sah wudu, hana guturi tah wajib tah sunat. Tunggu kalau wudu, kali tah wajib rah muka, rah jaro, rah uleh, rah kaki. Yang lain sunat. Si atau guru. Ilu peta guru ngapa nunggu. Ya, menyebab fikah je taklid, tapi menyebab tauhid hanya taklid. Na Allah na, dah dali ada wali-wali pegah na si Allah. Oh hanyut. Hanyut pesangka pak goreyan. Berjazam lah mati. Na Allah na, dah dali na langit na bumi na so keduanya. Andai hana langit hana bumi hana so keduanya, yang tanya mbak wali peta balung li, hana pum li long. Ya, yang kajut. Yang baik no, na Allah na, dah dali. Yang mbak gore-gore lagi yang ji, lagi ronda yang ji sama mendum. Oh hanyut.